jingiakhun hapdeng ghana bat ka Uraguay sibe men mi kanam dei tangka jingiakhun ha World Cup arja arhuar na kan dei ru jingiakhun na kamda ka jikpnir kput kada kolong bhaus nam ajar sifau ulu sores ulaka da kakti ya ka bor ka di bandung sipo kol ka la thap da ka khana wala ka khana ka le penalty na kan ka jingni sores nei ka bor kam simarung sipo na mar bukul ulo yo ban play ka shawar kani kala pen bitar ya kinong ka chan ka khana ki bahadu mata ki thmu pan pnir kput ya sores kada kolong bau sores option na tre ban panma be ka jingle ka jong khanas nam manchua kani ka jingle sores ka khangla ru ya ka khana bu yorong saka semifinal ka World Cup arajar sifau mata kami nak kata kinong kerjaan ke khana ki ko pan pnir kput ya sores bat ya ka Uraguay hi Uraguay. We will qualify. We will score Uruguay. The Uruguay match is revenge because South Africa, Uruguay win us. So this time around, we have to take them one after the other. Exactly. It was supposed to happen in South Africa. Suarez, Roberts. This time, next time, you should watch out. Kaya kibala pendam susu iki khana ka long bah ka jag shoot penalty. Uraguay kala job persya ya ka khana. Mata kami rule ada ka Uraguay ka job ya ka khana kanam yorong setia sa ka second round.